وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasi hatiranan, alhamdulillah, yan kita niyo waktu na ito ini, jaman amuin biya mga pagbabakbakan si kita niyo, amin supaya makaka kita niyo pakanya simbari na ito rin ng waktu ini. Amuray ini inlutuanan sa kuna, lutuanan di pagkamalus, amun yung perkala pag-agama, kasabab yan na umakaw kita niyo simparsupuan na ito, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Tayo rin ay guru mulia, guru kalasahan, amuin tagsuko, simpagpatumtum waktu ini lang ta. Ambuk anak, guru dakula, amin dahing habang nagpakalaton man ito pa hula Arab. Sin durukan sin ilmu dahing Quran iwan sunnah na yari in guru mulia, guru kalasahan, mayroon narweng dekan Sheikh Mujir Malik. فليتفضل سيادته مشكور. Ini itu pun. Apa itu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا جل جلالي والإكرام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مهولنيا mga kamaasan sing kami haagama Islam, yari na isab di matungkato taniyo in sa halga waktu amuin waktu dumauhat sim mga parkala kumawa sin ulong iban rida sin mahasutsi mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Deng hasabab yato mga ummatan bariman, pataurun na to in pagsarang sukul na to pa Allah ta'ala, sin masi-masipa, yari kato taniyo in ni'mat kabuhi, amuin na usal na to, papagtaat, papag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labiluba harum ini, yari na usal na to, di mauhat, sin patumtum, kawading ha Quran, iban ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In maudu sin kita harum ini insyaallah ta'ala, amuna in fadlu dzikir. Amuna ini din ha mga parkala aun waktu in manusia kaingatan niya in Tuhan niya Rabbul Alamin bang dumatong na kanaim mga parkala amu in tatandasan doon kaniya. Adapun im mga sila bariman, adapun im mga sila matan nagbubuko halom atay nila in iman purna pa Allah Ta'ala, amu in iman nagbabaybay na halom atay, wayruun in waktu, wayruun in minute, wayruun in jaman, wayruun in tahun pabulan,
buat malingkan ya unduun sadya halom atay nila in panumtum nila pamahasut si Allah Ta'ala. Tiyawag kita niyo sin mahasut si Allah Ta'ala, tindaakon niya kita papaglumba-lumbaon in manumtum kaniya. Sabab habihaun masa aun waktu bukun na intumtumun na tuin Allah Ta'ala. Aun waktu bang kita makatumtum papagkahita manusia, di mamarahi ang kaminit, di mamarahi ang kajam, aun paring mga kaibanan manusia tumumtum papagkahi nila manusia, sambil sadya umabot indum pamaadlaw yaunda siya timutumtum, patiap-tiap sin kangian sin tiap-tiap manusia ipon sin Allah. Wairuun na sa rayaw-rayaw, tumtumun sin kita niyo kataan, impaglumba-lumbaon na to, pagaanon na to, indila na to, tumumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in mga bariman, amuin mga sila wayruun adlaw wayruun dom, mabiya na gapas ingaan sindila nila sumabot sin kabasaran sin Allah. Aon di sabding ha mga dila, aon waktu bang wayruun na nabiyaksa, hapanumtuman pa Allah Ta'ala, aon waktu mabiya tuwan sin yuhukutan sin hukut indila. Sabab mahi, may ta mabugat manumtum pa Allah. Sabab may ta mahang nila na pagtumtumun in Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyawag kita sin Allah ta'ala, long sin mahasut si Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullah, dhikran kathira. Long sin Allah ta'ala, ay kamu mga beriman, o kamu mga manusia, mga namamarat saya pa Allah Ta'ala, simpurna pamarat saya. Unuin buli sin ayat law sin Allah, dhikran kathira, kansang nakamutumtum patuhan ni Rabbul Alamin, sin sa kansang sa taud-taud, panumtum marika kulong sin Allah. Sa mga ummatan beriman, amo na ini insa lagu darauhan si mga beriman. Amo na ini din ha mga pakukusin kita niyo, bang madaran impanumtum na to pa Allah Ta'ala. Minsan pabiyad di sigpit simparkala pag dunya, pag akhirat na to, buat malingkan bang gimagantong, halom atay sing kita niyo, in panumtum pa Allah Ta'ala, para tanto lumuhay, in pagkaradyaan sing kita niyo, parkala dunya, labi awla in akhirat sing kita niyo. Kaya na to in banda, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ding ha mga pawaid, sin zikir tumtum pa Allah Ta'ala, din ha mga kalabihan, sin panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang unuin mga darajat, makawasin kita niyo, at tawakan unuin bunga, sin makawasin kita niyo, bang biyad diin, indaw hatun na to, in panumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din kan Muadh. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملاككم وأرفاها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوا لكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم قالوا بلى قال صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ala ukhbirukum bi khairi a'malikum. Long sin Rasul, di ka kamulong nga baitaan ko. Sin sarayaw-rayaw long nga amal ibadat mahinang niyo. Wa azkaha inda malakikum. Iban lando inhalga pamalik pasultan niyo amuna in mahasud si Allah. Wa arfa fi darajatikum. Iban sabab hika angkat sin darajat niyo pa Allah Ta'ala. Wa khairul lakum min infaqil dhahabi wal fiddah. Iban labi indayaw niya ding simmag napakakaw sim mga pangarta mo. Amu in biusog mo in mga pangarta mo. Wa min antalqu aduwal lakum. Iban amuin mga sila na aun doon kanila in pagkuntara sambil amuin mga sila na aun doon kanila fatadribu a'nakahum wa yadribu a'nakakum sambil in kiaunan sim mga sila yaon na aun doon kanila in pagatubang in pagliyagot-liyaguti atau wakan impiyag bunu-bunui. Long sim mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sahaba jalil qalu bala ya Rasulullah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dhikrullah azza wa jal. Long sin Allah Ta'ala wa aqimis salata li dhikri. Long sin Rasul dhikrullah. In sa halga na long niya, amuin nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yato, labi in halga nila, ding hapagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, hapagtumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga jama'a ban hurmat, mga kiaulungan sin Allah, mga kakasi sin Allah Ta'ala, subay intiyap-tiyap din kato taniyo. Magpataod kita niyo sin babansagan patuhan na Rabbul Alamin. Subay mataod in sisikilan na to pa Allah. Subay madaran na bibisi in bila na to. Hatanumtuman na to pamahasot si Allah. Sabab may tapar untungan na kula. Isiyo-siyo in makatumtum din kato taniyo. Labi mahal ga pa Allah Ta'ala din si mga perkala pangarta piyag na pagkamu. Amo na ini in usaha mukun mabugat at sadya dila mo in mangannal patuhan mo Rabbul Alamin. Wayruun manusia sa rayaw-rayaw pa Allah Ta'ala amo in mga sila manusia na basa-basa indila hapanumtuman pa Allah Ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din kan Abi Hurairah radhiyallahu an. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tarik Makkah فمر على جبل يقال له جمدان فقال يسير هذا جمدان سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إن كأونا سن رسول صلى الله عليه وسلم يسير في طريق المكة لما بيسيا harap Makkah. Famarra ala jabal. Doon man siya nakalabay haot si Makkah yaon. Nakalabay siya habod. Haot si Makkah aming pagtagulong na Jumdan. Faqala yasiru hada Jumdan. Inbud yaon. Sabaqal mufarradun. Sabaqal mufarridun.
amuin mga sila manusia nakauuna na den kato taniyo uno in mga parkala nara nila luto yaun niuna na sila yaun kila wamal mufarraduna ya Rasulullah isyuin mga manusia nakauuna na den kato taniyo isyuin mga manusia amuin nagbaon nagluto sin sarayaw-rayaw luto. Qala sallallahu alaihi wasallam long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam الذاكرين Allah kathiran والذاكرات in mga sila long sin Rasul na kauna na yadto amo na in mga sila pinagkausugan amuin mga sila kausugan landuin kansang nila manumtum patuhan nila Rabbul Alamin landuin kusog nila manumtum pa Allah landuin kusog nila manumtum pa Allah Ta'ala agun majugjugin pangatayan nila bang sila manumtum patuhan Rabbul Alamin wadzakirat iban damikan in mga sila kababaihan naglumba daysab sila himinang simpanumtum pa Allah Ta'ala mga manusia nagparuntungan di hadunya labiluba hadlaw akhirah mga ummatan beriman subay pagmuhut-muhutan na to in mga ibadat ini amo in ibadat bukun siya mabugat hinangon amo in ibadat minsan kau nagkukulang minsan kau naglilingkod makatumtum kau pa Allah Ta'ala minsan in kiaunan mo yaun kau halom bilik isa-isa mo yaun kau nanganganal patuhan yaun kau si masabot pa Allah Ta'ala sabab may kau si mabot pa Allah Ta'ala sabab indila mo in pangatayan mo naghiruramdam sadya pa Allah Ta'ala mangi na tanam bang kauri makatumtum pa Allah aun manusia biyan bang in manusia jiyak patan na siya bang dum adlaw yaun na sadya halom atay niya gimagantong in panumtum niya pa Allah Ta'ala manusia sarayaw-rayaw pa Allah ang din hamang hadis na nabanda si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin mga manusia naaun doon kanila impagpunpun pagtipon-tipon sarta wayroon doon kanila impanumtum pa Allah Ta'ala long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kariwayat din kay Nabi Hurairah radhiyallahu an long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuru Allah Ta'ala fihi إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار وكان عليهم حسرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم لون سن رسول صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لون سن رسول صلى الله عليه وسلم wayroon long niya den hamanga tumpukan den hamanga kauman den hamanga uno-uno parkala naglingkod-lingkod na ka nagsuy-suy na kasi mga uno-uno parkala sarta inkiaunan nila yaun ambok tampat naglingkod-lingkod nagpun la yadhkurullaha ta'ala fi iban inkiaunan nila yaun nagpun long sin Rasul wayroon sila long na minsan hangsulag nanumtum pa Allah Ta'ala wayroon sila minsan amuin nakapikil bang biyad diin in panumtum nila pa Allah Ta'ala illa qamu sambil na sadya sila natikmus in paglingkod-lingkod nila yaun parkala na ka dunyawi atawakan mga parkala tabiya wayroon da kapus paidahan niya
Amuin tumatas kita maglingkod-lingkod, magsuy-suy, wayroon na makawa, sarta inkiaunan nila yaw naglingkod-lingkod, nagpun-pun, hambok tampat, hambok madlis. Illa kono, sambil sadya sila natikmus, timindog, nag-uwi na pabay, intiyap-tiyap din kanila na ubos nagsuy-suy, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an mithi jifatil himar. Inkiaunan lang na si mga tauyat to, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sila lang na sa panton, nakakawa sin halo patay imar. Mabiya sila lang na nakakawa, sin untong nila amuin halo himar. Innarawhat nila, wa kana alayhim asra, iban in sila yaon, naawon doon kanila impagsusun, iban kaluhian, dan kanila sabab mayta sila yato naluhi, mayta sila nagsusun, mayta sila yato nagponpon, innakawa nila, amuin patay himar, amuin nagbabaho na. Wayroon sayan manusia im makatawakkal humamutsin bausin imar. Atawakan tabiya mga patay kuting, atawakan mga uno-uno na parkala hayop, niya matay na. Aun waktu umakarun na kita niya. Sa mayta ummatan bariman, mayta biyat yung kahalad nila lang sin Rasul, wa kana alayhi masra. Sambil na aun doon kanila in pagsusun, sarap in kiaunan nila, nagpunpun sadya, naglingkod-lingkod sadya, tampat madlis, wayroon sila na aun doon in panumtum nila patuhan na Rabbul Alamin. Bi'adan billah. Wayroon doon kanila in panumtum pa Allah Ta'ala, magpatilibon kita din mga parkala biya ini. Sabmay ta ummatan beriman, aun waktu bang kita bukun mahali, hama sabiyaon, bukun hating pagsuysuyan na to parkala ang kajam, sambil umabot tuwan mahapon pa maynaat pa mahapon, aun waktu insuy-suy na to, amuin tabiya magbalik na sadya, sumagawa, minsan impanumtum pa Allah Ta'ala, nalawa na roon din kato taniyo, wayroon barakat simpaglingkod-lingkod na to, bang imparkala yaon panumtum, parihasan dunya, bang impaglingkod-lingkod yung parihasan, ikabak na to masyat patuhan, bang impaglingkod-lingkod na to sarab yaon, ikatuha simpangatayan na to, bang impaglingkod-lingkod na to yung sabab, ikabak na to masyat patuhan, ikabak na to pagputing, ikabak na to simbaga paglinot, pagmarites ini, amo ini mga parkala, suway na to aliban, sarab may taummatang beriman, aun waktu bang kita manumtum patuhan, mabugat kato, sabang kita maglingkod-lingkod simparkala, wayroon ka puspaidahan niya, aun waktu matatas kita lumingkod mga jama'a bal hurmat. Haruwaing hadith, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kariwasin Imam Tirmidhi, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qawmun majlisan لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء أدبهم وإن شاء غفر لهم. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon long na ding mga kauman, ding mga tumpukan, naglingkod-lingkod sila yaon, damit yan wayroon day sab sila nanumtum patuhan, sambil sadya sila nagpakoy, nagigdik pa kaniya, walam yusallu ala nabiihim, iban wayroon minsan sila nakasabot, hambuok para Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon sila minsan nakasabot salawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kana alayhim tiratan, buat malingkan lang si Rasul, inkiaunan nila yaon, amuin mga sila naglilingkod-lingkod ng wayroon na unin pagtumtum kanila, wayroon amuin naawon kanila in pagtumtum pa Allah Ta'ala, lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kana alayhim tiratan, nagdara sila sin kalugian, iban pagsusun, fa in sha'a adabahum,
sumasana long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumasana fa in sya'adabahum sumasana in kiaunan sin Tuhan Rabbul Alamin kanila in adabun sila atau akan im mga pardusahan nila wa in sya'a ghafara lahum sumasana in kiaunan sin Allah Ta'ala in ampunun in pardusahan nila nagang sopa main paglingkod-lingkod yaon tabiya limo kay kita jaman limo kay kita minitan sarta nanumtum kita hawayruun na panumtum pa Allah Ta'ala tanto makakawa kita niyo sinbaho sin himar iban kalugian iban kalusungan pa Allah Ta'ala mga jama'a bal hurmat suway na to halgaan in mga perkala ibadat ini perkala sa halga ibadat amo na impanumtum pa Allah amo na magpataod kita niyo sin ibadat na to hapag zikiran hapag tumtuman pa Allah Ta'ala sabmayhi mga ummatan beriman in Rasul sallallahu alaihi wasallam naasubo siya sin hambog sahabi سألت رسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله لو سنهمك صحابة دين كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو سنهمك صحابي يا رسول الله أي عمل أحب إلى الله يا رسول الله ما بيأكلون من سبكيمو ونلون إن إبادة سر يورا يوبا الله أي أمل أحب إلى الله ونلون إن إبادة أمو إن نبي كلا سهنسن Tuhan Rabbul Alamin marikaku unulong na in ibadat amo in labi kalasahan sin Allah long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala anta muta wa lisanuka ratbun min dhikrillahi azza wa jal long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ashaban niya na nasubo amo in pagbahasahon sambil na sadya kau matay yaun indila mo walisanuka anu indila mo na mabasa-basa hapanumtuman pa Allah Ta'ala ratbun min dhikrillahi azza wa jal anu indila mo yaun tuwan lima laway sadya hapanumtuman pa Allah yaun kau nag-adhkar yaun nabasa indila mo hapagzikiran pa Allah sibu damay naat iban mahapon sibu na haron matug na kau iban yaun kau na mamas sa Quran amunaun indila sarayaw-rayaw dila wayroon din ha mga adlaw wayroon din ha mga rum buat malingkan inkiaunan nila na mabasa-basa sadya indila nila hapanumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggong na agama Islam, subay kita niyo Kenapa? Ako na ako. Amuin mga sila manusia labi inti but sindila nila huminang ibadat amuin mga manusia lando in hinduramdan nila pa Allah Ta'ala huminang sinkarayawan sin mga ibadat sa halga-halga ini amo na impagzikir pa Allah Ta'ala demikian nasabot sinamog sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam ayu amali khair
Law sinhambuok sahaba para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu amali khair, uno law niya insarayaw-rayaw law niya hinang ibadat pa Allah Ta'ala, amuin labi karasahan mo. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tufariku dunya wa lisanuka ratbun min dhikrillahi azza wa jal. Amuin mga manusia, amuin sung nga sadya sila mapatay, in kabuhi nila hadunya, yaunda masi-masi, in panumtum nila pa Allah Ta'ala. Yaunda masi-masi, in dila nila na mabasa-basa hapag ibadatan pa Allah Ta'ala. Sabab ummatan beriman, ano pa ka hindi magsusunin huminang kita, amuin tao kita buhi bihaw na dunya. Ano pa ka in mga manusia in wala nagsusun, in bihaon na dunya buhi. Adapon in mga sila miyo na rin kato taniyo. Adapon in mga sila minuhi na pahadarat sin Allah. Amuin nyanan na sila sin Allah Ta'ala tausul ka. Sa nagsusun na sila. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dhukira Mu'adh bin Jabal. Nasabot din kan Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu wa ardah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laysa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkuru Allah ta'ala fiha. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon long niya in piyagsusunan sin mga sila manusia naguhula-ula na surga sin Tuhan. Wayroon in piyagsusunan sin mga manusia amuin yato na sila halam karayawan, nagdapa-dapa na sila sin ni'mat sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuin mga sila ahlul jannah, mga manusia naguhula-ula surga, illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkuru Allah Ta'ala fiha. Amuin piyagsusunan nila halom surga, amuin lima bay in kaybayan waktu nila di hadunya, in wayruun sila kimansang timumtum pa Allah. Amuin mga manusia yato na halom karayawan sa piyagsusunan nila pa, in kakahinang mga waktu na usiba nila di hadunya, wayruun na usal nila hapag zikilan pa Allah Ta'ala, wayruun na usal nila in mga waktu kaibanan hapag munaja, hapag zikilan, hapanumtuman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian haruwaing hadith lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam la yadhkuru Allah Ta'ala fihi illa tahassara alaiha yawm al-qiyamah. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon lang niya din ang mga waktu, din ang mga zaman sin anak apo Adam hababaw dunya, la yadhkurullah, amuin mga waktu yaon lima bay sadya kanila, wala nila nausal na pakay hapanumtuman pa Allah Ta'ala, la yadhkurullah Ta'ala fi illa tahassara alayha yawm al-qiyamah. Buat malingkan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kiaunan si mga anak kapo Adam yaon, pagsusunan nila in mga waktu zaman nila hadunya, amuin waktu sila buhi di hadunya, dumatong man sila paadlaw kiyama, pagsusunan nila in waktu lima bayatto, wayroon nila piya taud in pagzikir pa Allah Ta'ala. Wayroon nila piya kansang, piya taud, in sa taud na pupudjihan patuhan. Wayroon na sarayaw-rayaw manusia, amuin manusia buhi bihaon na dunya, sarta ridjikian siya sintuhan, pangatayan salim, amuin pangatayan naghiramdam sadya pa Allah Ta'ala. Wayroon din ham mga waktu tumingong imbang, wayroon din ham mga waktu apag sambahayang
yaun sadya siya dhimidhikir timutumtum pa Allah Ta'ala manusia sarayaw-rayaw manusia amuin manusia biyusan sintuhan kabuhi sartain kabuhi na yaun wayroon din ha mga waktu sin dunya wayroon hirum niya wayroon hiyadlaw tahun pa bulan niya buat balingkan amuin mga manusia yan haraan sintuhan amuin pangatayan matari manumtum patuhan mga manusia dila amuin dila masub limalagtik nanunumtum pa Allah Ta'ala amuin im mga manusia suway na to amuin upihan amuin im mga manusia suway na to singuran amuin im mga manusia mapatut na to mag-inggitan sabab mayta sila iniin manusia kapaksaan sinsarayaw-rayaw dila na usal nila hapanumtuman pa Allah Ta'ala. Ahon day sabding ha mga manusia, amuin biyusan sintuhan dila, iban simpangatayan, sumagawa wallahu musta'an, amuin dila, yaun nagbibisara sim mga perkala, panumtum habukun kabayaan sintuhan, amuin mga manusia, masub magtumtum papagkahin nila manusia, amuin hikarak nila dosa. Sab may ta ummatan beriman in kabuhi simpangatayan na to nasabot sin Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa hayatul qalbi bisay'ain al-istighfar wal-dhikr law sin Imam Jalil Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala in kabuhi simpangatayan sin manusia doon da harwa perkala amalan niya. Long sin Imam rahimahullah in panak na ang kabuhi amo in si masahaya sadya in pangatayan sin tiyat-tiyat din kato taniyo. Long sin Imam rahimahullah al-istighfar. Amo in manusia masub siya mag-istighfar patuhan. Masub siya manganal mag-istighfar fa Allah Ta'ala wayroon din hamang kahaba adlaw yaun sadya gimagantong in pangatayan niya iban sindila niya limalapal sin istighfar in hikarua hikabuhi sin pangatayan sin manusia wa dhikru amu in manusia amu in kabuhi sin pangatayan nila amu in yaun sadya na nanumtum pa Allah Ta'ala amu in manusia mabiya samin in pangatayan nila minsan in ginhawa barang nila nagkatama-tama na minsan in barang nila aturong mo in sila maummul malaas na sumagawa aturamat to in pangatayan nila yaun bata bago yaun si masahaya sadya nanunumtuman pa Allah Ta'ala may ta si masahaya sabab in kabuhi sim pangatayan niya biubuhi niya sadya bang biyad diin in hikakusog na hikapanumtum niya patuhan niya Rabbul Alamin. Ano in mga manusia iyanog haraan sintuhan pangatayan ano in mga pangatayan nila wayroon din ha mga atay in kahaba waktu bangkap bang masabot mabangkil ingan sintuhan mabangkil ingan sin Rasul mabangkil in mga kaayat-ayatan sintuhan amuin magkajugjug in pangatayan nila amuin in mga manusia uupihan sarayaw-rayaw amuin manusia magpunpun maglingkod-lingkod magbuhi simpagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza marartum biriyadil jannah fartau qalu ya Rasulullah wa ma riyadil jannah long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza marartum biriyadil jannah farta'u apabila kamu long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makalabay hajambangan ahalaman sin suga farta'u pamusok na kamu sin kansang sa kansang pamusok qalu ya Rasulullah wa ma riyadil jannah unang pagtagon mo yan amuin jambangan amuin paglumba-lumbaan na mapuson. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hilaku dhikr. Amo na yan long niya in tampat
amun hawak to kamuhanon niya, nagpataod sin pagzikir patuhan. Labi luwa, yari kita bihaun amajalisul ilm, hapaglingkod-lingkuran, pagmiting-mitingan, pagdungog-dungukan sin kita niyo, amun na in manumtum patuhan, wayroon na sa abdal-abdal paglingkod-lingkuran sin kita niyo, amun na in tumayngog kita niyo, sin parihasan, sin pangadjian kawa ha Qur'an iban sin sunnah, amu ini ning ham mga perkala lambang hikatumtum na to Allah Ta'ala ding ham mga banda sin kaiban ulama unulong ning ham mga afdal sa lingkod-lingkod amu na pagtakon majalis al-ilm amu na maglingkod-lingkod Qur'an humati ko sin ilmo mangdungog ko sin ilmo patayingon mo indila mo patayingon mo intayinga mo iban sin mga pangatayan mo bangkaw makarungog ding ham mga magwasihat kawa ding ha Qur'an iban na sunnah mga ummat ang beriman. Asal kita gaytaan sin Tuhan amoy mga manusia labi intansang nila manumtum patuhan amuin mga manusia yaun din mga kadila-dilaan nila nabibisi sa jaha pagtumtuman patuhan sibo daing kauna nila kausukan iban kabaraihan long sinallahu ta'ala nasabot niya suratul Hajab long sinallahu ta'ala wadhakirin Allah kathiran wadhakirat a'addallahu lahum magfiratan wa ajaran azima lang sin Tuhan Rabbul Alamin iban mga inkaunan sin mga sila amuin kausuhan nagpataod sila sin panumtum marikako nagzikir marikako wadhakirat iban sin pihak kababaihan long sin Allah Ta'ala a'addallahu lahum magfirah iyatagamahan na sila sin Tuhan sin kaampunan sa lagbo kaampunan wa ajaran azima iban sa lagbo tungbas irihil sin Allah Ta'ala pa mga manusia makansang magzikir pa Allah Ta'ala. Murah-murahan insyaAllah kapagbarakatun sin Tuhan Rabbul Alamin in waktu sin kita niyo harum ini salam kasila sa maun kanyo katan sibo da in nakasuok iban nakalayo murah-murahan piag barakat sin Tuhan in waktu sin kita niyo. Nasallallahu ta'ala an yanfa'a bihi wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Subhanakallah bihamdih. Nashhadu an la ilaha illa an wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.